برتی 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 حیران برتی کما مال کمیل من را برتی خما دل خورا دل که خواگر حتی پیرو که چه دست من گر برتی برتی قربان برتی 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 حیران برتی آوا بیرا گرما کلی آوا بیرا گرما کلی لسر پیابو حضرت علی از شم دسلن گوی کالی گدلی و ما دنیا والی برتی برتی قربان برتی 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 حیران برتی شبا و خوش تماشاوان هیجا و بخیراتن سر سر جواتن سر پکان تیوی اکران پکان تیوی ایرو 21 شباط 2021 روژا یکشنبه ایرو وکنجی تزانن روژا که پیروزه ایرو روژا زمانی دایی که ای جهانیه
جبوی به امجی وک کرد وی روژه تخزن بور پیروز بکنی وک پکان وی روژه جشن توای گلان جهانه و جغرافی مای کردستانه جگلی مای کرد را پیروز و مبارک دکن تخزن پسر نیوان هیجا را ام تخزن وی بر روژه پیروز برنامه که خواش بور درباس بکنی زمان هبونا گلای زمان هبونا انسانی میه جبوی ام پر سر زمان بسکنی جبر کو ایکو انسانت که انسان براستی زمانه یه جبوی ام جی تخزن وی روژه وی مناسبتی ام وی روژه پیروز بکن برا ما سه نیوان ما هیجا ما دعوت کرن و جناست کن پروفسور حاجی آقمان اولناس ومان لینووا و روزنامه‌وان حوالی مهیجا اسین آخکل ما دعوت کردن اما پیش که شما وانا هین سر اکرانه ما هین اینانا سر اکرانه ام تخزن حوال مهیجا و برنامه پاروا بکن ما هر کس و برنامه تماشا بکن چقدر انسانی ما تماشا کردن هم امه وقت کیف بدنی هم جی انسانی ما آگاهدار بدن جوا نیوان ما هیجا را جبوی ابنا تخزن بر اینم درباس نیوان نبونی ام تخزنی جبوی پکانه چند مساج پودنی حوالی ما بریز احمد گزرهات کرم که حوالی احمد کرم دار بی ایبارا و خوش و کردن هیجا برومت 21 شوبات روژا زمان زکماکی جهان لو توای پیروز به از هنک آگاهداری درباره 21 شوبات چما وک روژا زمان زکماکیان زمان دایی که هاتی پجراندن از کرداسی و جوارا بیجم 21 شوبات جبر کو لبانگلادشه کو دبن کولونیا پاکستان دا بیه خواستن کو زمان خجی و زمان اردی به زمان کی فرمی و چاغه پاکستان قبول نکریه و خواندکارن بنگلادشی خوابشاندان یعنی مشک چکرن کو زمان خبر و زمان فرمی دوی مثلا ریدار پاکستان دو 11 آنجی کرمانجی آنا طول ناوین دو یک خواندکار کشتنه و دما کو نتوا یک بون لوی روژه دگره دخوازه که روژه که هل بجیره بکه روژه زمان زکماکی بانگلیا پیشنیار کره گوتنه ما وسا کار خباته که وسا کرد ورده وخص انسانی ما جیانا خش داستان جبر و او روژه پیشنیار کرنه نتوا یک بونجی او روژا د سال 1991 روژا 21 شوبات وک روژا زمان زکماکی جهان هاتی قبول کرن لی پاکستانی آجی پشتی و زمان بنگالی وک زمان دوامین فرمی لی پاکستان قبول کرنه جوی روژه حتی و روژه زمان بنگالی لپاکستان وقت زمان فرمی داو کرن یعنی باته به معنی کو گرک هم زمان خب بزنن هم جبوی زمان خجی کار خبات بکن پشتیک موا گوشن دا وقت پیکان او که کمه هیا هم بیجن چالاکی کمه هیا هم تخازن درباره بده هنگ آگاهداری بدم و پیکان وقت اونجا دزانن بری وجه متشکرو بو ام پیشوازی خلاطا پیکان پلاتفورم کردن آنا طول ناوین چدکن پیشوازی ویژه یعنی سری هر سال جاره که ام پیشوازی آماده دکن پیشوازی موزیک لکولین آنجی جروک دبن نویس دبن هلبس دبن اگر کو تشتکی و بساهی اون تکارن بیشتاری به پیشوازی ببن گرک نویسی و کردی ببن و تکاره دواکا شیخ بزنی آنجی دملکی جی ببه بس تنه یه لکولینه او کچ بیجم زمان آزاده یعنی تکاره زمان گدیج ببه بس تنه لسر کردا و کردن آنه چولی ناوین به باشتره تنه سر کردن آنه چولی ناوین
لکنی لسر کردن آنچون ناوین هاتی چکرین تین قبول کرن گرک و برهمن و تو دردا نهات بن وشاندن گرک برهم بکاربن وک پرتوکک آنجی وک برهمک بین وشاندن یعنی تنه دو نویس آنجی دو چار نویس نبن گرک تیرا بکه کو بکاربه وک ام بیجن وک پرتوکک به وشاندن گرک لطو درجی نهات به وشاندن حتی آنی سی حزیرانه گرک دستی ما پیکانه دبه من ناو نشانه که خجی نویساندیه من مالپیرن خدج بلا کریه کسی که بخوازه بشتاری به پیشوازی ببه دکاره جمعه بشینه و پشتی و کمیسیونه که هیه کمیسیونه هل بجیرنه کی جان برهم یه ببن یکم آنجدیم برهم پیکان دکاره برهمان باشینه جورا بس ناوی پیکانه باشینه جدووا یه وانه بس ناوی و کیوه خیلی جوه زونه که نویسی خمزه کن بلا از بزانه چه بود نه چه بود مگوتی جوری واره بکن اندام پیکانه روبری و پیکانه نکاره بشتاری وی ببه اما درباره وی دا کشروجه دا جی لهر برنامه که دوباره بکن کسی کو تروگ نویساندنه کسی کو برهمن کردی هنه سر کردن آنه سور نوین لیکولین هنه ام بیجم ستران تشتی بسا کو نویساندن هنه تکارن بشتاری وی برنامه انجی وی شبازی ببن از نها او قصد بیجم از دیساج حوال نجاتی را جبیلم کرم که حوال نجات فاستکم اما بوی وی آگاهتری امین برنامه خود و اما جاره گدنجی تکرار بین زمان و گدنجی ناو مالپاری ما دا اما زاتن بین زمان بین آگاهتری اری حوال هیجا تماشاوان هیجا از جاره گدن تبیجم او کسی نام تماشا که ما جاره گدن بلوی دونی پارواکرن بکن حوالنا چونکه براستی سه دیوانی ما پر هیجانه ام تخزنی و گرک ام گوب سر وانا دنی گرک گوب سر فکری رامانی وانا دنی جبوی و ما تماشاوان پر بن اری ام نا یک ام دیوانی خ بانک دکم پروفسور حاجی آقمان اولناس ویمان لینووا و روزنامه‌وان اسین آخگül حوالی من رژی یا بین سر اکرانه باش بگم بخیراتن هر سی نیوان مهیجا سرچواراتن بخیر دابن سرچوار سپاس کنیم اری ایرو روژا زمانی دایی که جهانه یه اجبوی و مخواست برنامه که بسا چکنی دو نیوانی ما هنه اموانا ناست کنی تماشاوانه جی ناست کن ام بره به حوالی مهیجا ومان را دست بکنی تو بخیراتی ومان سرچواراتی برای استخازم برای خود ناس کرن بده چونکه هر کسی که جاره یکمین اجر هات سر اکران پیکان تیوی ام تخازن ویه ناس بکن کیه نکیه جکو داره یه ام پیچه کتایی تا ناس بکن پیش دیو در باز پرسی خواهیم کرم کن گلک سپاس دکم سپاس بو وجهش خیرات نامه وان ترکم سلاورش بو تماشاوانان ناوی من ومان لینوایه اج باجار دهوکیمه 21 سال نروژ دشیم ماستر بشا اولو زانست خواندیه هروسا بشا چاندو زانست خواندیه نه جیل نروژ دشیم bu kurti bu. Evet, pır başı. Yani 21 sene Norveç'e o zamanı xeci prasti pır baş parastiye. Em bejin ta çava zamanı xet Parizi çıkaz kıymet etdi zamanı xey Kurdi em bir persi dest bikin. Kerem kin. Ben ras iro roja zamanı دایی که جهانی ولی جبوم براسی هر روش چه و روش جبوم من روزا زمان دایی که زمان کردی کارم ویا که دست بکم از خو د مالبات که مازن مالبات که د مازن با کوتنه براسی جب زمان کردی آخرینه زارو کاتیم حیا ایرو دماز حتما نروژی از تنی 12 سال بو
هر دستپێکی هەر هەفتەیە یەکەم دایک و بابێن مەژمەرە گوتن divê malê de tenê zimanê Kurdî dê were axiftin. Lê derve hûn azadin bi çi ziman baxtin? Bi İngilîzî bi Norvêcî bi çi ziman hûn azadin. Lê mala me de her tişt divê Kurdin. Bi rastî jî me destpêkê helwesta dayik û babên xwe têne digihtin. Lê deman ketin nav civaka Norvêcî de me nûzanî çima divê em zimanê dayikê biparêzin. Me dît ku her netewek bi zimanê xwe dizane, bi zimanê xwe hez dike û diparêze û her netewek bi zimanê xwe tê asandin. Bo mînak di nav civaka Norvêcî de dema yek ji me dipirsî zimanê wê dayikê çi ye? Dema me digot Kurdî ye, ewan otomatik dizanî ku em Kurdin û ji Kurdistanê ne. Vî şîwazî bi rastî me zêdetir ji zimanê Kurdî hez kir û parast. û ez bi xwe jî bi rastî dawî gihîştime wê astê ku ez tenê bi zimanê Kurdî xwe naz dikim. Dünya xwe bi zimanê Kurdî naz dikim. Zimanê Kurdî ji mirovahiyê hez dikim. Zimanê Kurdî dikarim dilxweş yan xemgîn bim. Zimanê Kurdî dikarim çanda Kurdî tê bikim. Dikarim hebûn nasname û dîroka Kurdan tê bikim û hez bikim. Bi Kurdî dikarim ji Kurdistanê hez bikim. Bi Kurdî dikarim bi rastî ji jiyanê hez bikim. Ji xwe hez bikim, ji her tiştî hez bikim. Yani jiyana min hemû bi rastî tenê bi zimanê Kurdî pête pêşkêşkirin. Yani niha 21 sal e ev zimanê Norvêcî em bijin dixwînin, kar dikin, ketine nav civakê de ez zimanê Norvêcî pir hez dikim. Lê dîsan jî jiyana min, dunyaya min, naskirina min tenê bi rêya zimanê Kurdî ye. Rastî ez pir kêfxweş bin, çi qas xweş dînî ziman gerek ji însanlığê de yani taybetî em Kurd lazım e ku em pir qîmetê bi ser zimanî xwe dinî. Çünkü zimanî ki qedexe ye, zimanî ki dagirkera zimanê me qedexe kirine ji bo ve pir mühim e. Bi îznê te ez dixwazim derbasê hevalê me din jin bim. Îro roja dayîka ye, roja jinê me zaten zimanê me taybet parastine. Hevalê Esîn Akyıl em te nas dikin, Kurdî me Anatoliya Navîn ji te nas dikin. Tu ji bo ziman tu divê çi? Yani tu qîmetbûna, lazımbûna zimên tu çawa tifkirî? Fikra te çi ye? Kerem kir. Erê silav û rêz ji mêvanê te re û wekî din roja cîhanê ya zimanê zikmakî pîroz be li serî de li gelê Kurd û li hemê civakan. Yani qîmeta zimanê dayikê çi ye? Heval neman bi xweş anî ziman yani hezkirina bi Kurdî bilêvkir. Bi rastî jî mirov divê ji destpêkê de ji zimanê xwe hez bike. Hege yani kurahiya zimanê Kurdî bêzanîn, hege dewlemendiya zimanê Kurdî bêzanîn, hege mirov bizane ku demek bi zimanê xwe Kurdî xwe îfade bike di her warî de tê çiwa tê ji xwe giringiya wê jî mirov tê dige û dibêje ew qawê fikra wê. Yani ser zimanê Kurdî çi difikirim zimanê Kurdî di cîhanê de heftemîn zimanê dewlemend e. Yani bahinkî divê were zanîn û nav zimanê dünyayê de yani. Nav zimanê cîhanê de heftemîn qasîk ez zanim heftemîn ziman hatiye hilbijartin di warê dewlemendî de ji xwe biya heke di nav ziman kevin ew dewlemendiya zimanê Kurdî ji xwe tê dîtin û hatiye qebûlkirin jî. Lê divê serî de em qebûl bikin. Yani divê serî de Kurd vê bizanin, Kurd vê qebûl bikin. Yani demek ku mirov bi zimanê xwe xwe îfade dike di warê siyasetê de, di warê hunerê de, di warê di her warê her qada cîhanê de ku çiqa xwe azad hîs dike. Arast ez Kurdeke Anatoliya Navînim. Yani biçûkî hev salî em bi ew kere qedexekirina rûbirûman xwastin zimanê me jêkin zimanê gidin devî mekin ku bûdirûn rûnenişt yani bi xêra dê bavê xwe bi xêra dapîr bapîrê xwe heta astekî hatin ya ji wê pişinda jî heta demekî min nedikarî ez xwe îfade bikim yani di warê siyasetê min hez dikir bes min nedikarî xwe îfade bikim yani niha ez tê kêfxweşim ez dibêjim ez jî wek hevala neman dibêjim ez îfadekirina bi zimanê Kurdî azadî ye û ez xwe azad hîs dikim di her qadê de hewl didim bi Kurdî xwe îfade bikim û ez azadtir wek rih hîs dikim yani ser
Yani asimilasyon evet. اره حوالی اسید نات امر جکردن آناتولیا نابین دان یعنی ام ناب ترکا دا مزن بونی گوندی ما دورولی گوند ما ترکن ها اشتل مکتر ما ترکیه سی ترکی بر ما خواستن زمانی ما قدخه بکن لب سر نکتن ما با زمان پاریزی تایبتی دایک ما به زمانی خوش به ما بیرکرن ندا به ما برما خستن و که مرا دنگ کرن من جیوا زمانات ناب وقت زوربونیه دا من زمان پاراست واجی چشتی که پر قیمت نه یا تشتکی گرینگه تشتکی به قیمت بس آمهم جهرا پیدا ام چواب مشینن جهرا پیدا ام چقاز بپاریزن اره 400 سال 500 سال کی 300 سال پاراسی حتی ایرو از بجنا خو لبر مزنه ما داپیر و باپیری مدتوینم که اف زمان به مدام پاراستن لی ایرو مخابن و اسیمولاسیون که بسدان ساله لسر زمان کردی تیمشاندن نها اصلا آراز تیسیره که خوا نشانه کردی آناتولیا ناوینج دا نها مخابن بر به اسیمولاسیون که و دچه دوی پیشیا وی واره گرتن آراز پیشیا وی چا واره گرتن پیشیا وی مالبات اوک دیسا ازش هوال نمان میناق بدم د مالبات ده هجب کردی واره آخافتن یعنی پاراستنا هر مزن دی باو کو بزارو که خراب کردی باقنش پا نها تکوشین و هلدانه که به هم پا هیا یا حتی دست بیکرن yani gere bu online dersin perverdeheye online gere ve gidin rubru naha hevdana ke pir xoşeye bes bu ya bingehina malbate geleki giringe eri vekte gote hatta naha me parastiye ev hejay xo pesrandine bes iro pedana mukhabin nav gundi meji hedi yani ne gelek helbet کسی که کردی دو پاریزین جهنه هلبت کسی که بزاری که خورا کرمانجی به کردی داخل جهنه بس نه بس ام دبینن لأوروپای جی و لهر قاده جی بر به اسیماسیونه که زوه دچه دوی پیشیابه واره گرتن راست ولیشه گلک سپاس کم امنات خزن در باس ماموسته هیجا پروفیسور حاجی اقمان ببینی اما صحبتی خد دیوان بکنی بخیراتی ماموسته از ناجته وقت بچاوی که علمی تو زمان چاواتی بین یعنی زمان جبوی انسان جبوی جواکی جبوی توپلمه زمان دیگه چه معنیه پیچه که علمی بین زمان پرخاش بده کرم که مامسته بله جاره که سپاس بنا روش بنا زمان زکماکی و همو کردستانه و ماجی و اسنجی هانین زمان دما هر کردک را داخفی هر آخافتنه دا هر دیدکتا یعنی کلمه کتا ایشه که هیا ایشه که درجه او ایشه او جو قدخ از زمان ته یعنی زمان من استینه گو ام کردی آنادولیان ناوین چقدر کردستانی دور بنجی او دور بخود از بوار نکم جدا بونه کی لسر زمانی me پر زقه کی مزین چکر هر زقه مزین سیاست و ان داورکر بو یعنی دولت بو جبونای زمان استین و مانشی یعنی زمان اوکه زمان سنوری dünya mı? Yani sınırı zamanı min sınırı dünya mı ne? Az büyük dünya ku tarif etkim o büyük dünya ku tinim zaman hem eşya ku hem haskırna ku hem tişte ku yani hebuna çi element çi hebune da tuğana tinim zaman ki o zaman ji از نمونه کی بگم گله که باشه مگو از بریا دست ببکم دمازات من اسکاندیناوی سوئدی من نزانم و نزانم محمد امین بوزاستان که محمد امین بوزاستان دیاربکری بود دمالی زق چکرن و işte zıkışında bazı hatta İskandinavi lepişti Türkiye
پرتوکاوی به ترکیه لدوی پرتوکیه تا گلک تشت کی بالکش نویسنده بود دما جرای کمین یعنی به لاتینی الفابه هات نویسنده نویو الفابه ABC بود دوی الفابه دا پشتران در قسم دادگاه دا گوتن جکیک محمدی من پرسین گوتن اوا چی الفابه زمانه کی صحیحه بله پرسا برسوا کیک محمدی من بپو گو اف زمانه تنبه تو من لور چی دگری تو از چما لورم تو چما من لور دگری پشتوی شوندا 6 ساله ceza دانه اما bana yani 1000 numune ne dema zamanı dahi ki akad bini خوف و zık ve bini qadaxa be mruf naslambe dan kara peşter ama de servine baş icdisa bağıfın او dengasi zamanda dengasi dema bu encam ve çiçekli ser şahs لسه قربا لسه جیواکی همو گرکم لسه یونه کی بسکن مول بخود زانن اسنی تشتکی خوش کود نکه یعنی باش روزی چی بیه او گرکی چخاص مهم بیجی یعنی جمره تجربه بیجی هم دکارن وی تجربه دی علم کردی دا کاربینن لی امیرو چکن او پرسکی گرک بو ایرو امی چکن ایرو yani zamanı kudi her çıkas ek beji zamanı ki dibini ekida dibini bandora dagirkerdaya dagirker çift xaze levi zamanı dike yani şu buna hem dixazın bejim yani zamanı kudi ta dema yani zerdüşti da yani avesta ve kurdi hatiyeni sandını evet yani bir 1000 salat para dizbiri yani o zamana diroki ki koheya tunukari beji ne be diroke vate amde şimdi dibistane mina esimi got 6 sale ya da 7 sale şunda am hatın dünya ki be zık be خوف او dengi te ziki daika khoda bistiye uy dengi kada ke telkşan ja fikir ke yani dünya da yani ilmi da ji bile o yani ilmi de tunukar evi tarif Türkiye'yi خوف bune. Yani dengi dahi ki roja hati döne yani roj buna akuda ama zıkbun ama خوف bun yani dest birike. Evet. Ama başı dışında yani o خوف bun ama zıkbun dema tu hati döne ya işte döne ki döne da havdi dit durda ama dışa hani ki servi münakaşa bıkın لسر تندرستی همه لسر جواکی لسر شخصت شده که همه پانش لسر بحث بکنه yani az zero tazım nav barname ben yem tibaret ve tazım nav barname da tane gotine teorik ne ve havali vemanji bina zaman nav pratik eda ve pratik eda am tkarın çi bikin çi nekin yani bu ki zamanı kha باکی مسیت ناب زمانی ما ده هیم چاوت کاری فره بکنی این مزن بکنی ام با گوتنا ناب برنامه ده بین زمان پر خوش به حوالی و من مینوک نتانه یعنی örnek نتان example نتانه تمر بیجی کو ام چاوت کاری زمانی خا این پیش تا بدون چاوت کاری زمانی خا حذف بکن و کی تو چه حذف کی تو نروژ مزن بوی جدول سالی دهاتی زاروک بوی تو هاتی تناجی تا üniversite خواندی تو سر زمان تا لیکولین چکرنه yani گوتنه تا هنه ام چاوت کن زمانی خا این زنگین بکنی فره بکنی مزن بکنی بله شخونها گلک جاران مجارک هی از کردان دبیزم حتی روشنبیر و اکادمیسیان کردان دبیزم دبیجن زمان کردی ادی دمرن نامینه برمرنه استان تخوازن ويا كي هناك يسار باق براسي ام قلت لهم هناك راسنين يرو 6 مليون كرد هنا ام ثاني بيجن روجنات كردستان نزيد 12 حتى 15 مليون كرد هنا كب زمان كردي داخلن
امجل باشوری کردستان 5 میلیون هنب زمان کردی تاخون روجاوای کردستان 2 میلیون هنب زمان کردی تاخون بارکور کردستان گلک دورانه بیجم سلوپیل وانل جزیره همو به کردی داخل ام بیجم کردن آناتولیا براسی هگه کردیه که نیف ترکیشی به هر کردی داخل کردین دیاسپورای هزارانه کردی داخل کردین سوویت بره به هزارانه همو کردی داخل برای که ام قط نکارم بیجن کو براسی زمان کردی برمرنه نه لی زمان کردی نه هاتی پیش خستن و ام چهاد کارم پیش بخم نه بو اینا ام روزانه اجزارو کن فراد بیجن جنت هوا کرد بیجن به کردی باخم باشه از نها کردی داخلم پرس گریج زمانه منی کردی دامینه بله از نها بخوازم ده استا بلندات استا زانینگه هدا از بخوازم ببینم ده بواره تکنولوژی داد بواره فلسفه داد بواره زانست داد بواره فیزیا داد کیمیا داد بواره دروناسی داد جواکناسی داد اگر از بخوازم بخوینم اره برهمن بزمان کردی چه هنه مخابط تشتكتونه يا غير لوازه جبرويه كي ناقيت كارن عرب وترك وفارس وياكي دجمه كوبيان دبجن زماني كردي نها ترك بوميناك ترك دبجن زماني كردي تنيا قد غادك لي فارس ج تركان ج شارزانترن بشافتنه داد اسيميلاسيون دا دبجن نا زماني كردي هيا لي زماني كردي زماني كي ام بجن لوكاليه محليه زمانه که کوپیری فلسفه نای، پیری زانست نای، پیری تکنولوژی نای، پیری سیاست نای. اچی ترینا که فارس دبیجه زمانه کردی زمانه که کوبشه که زمانه فارسی. یا کو دبی ام بکن اوه کو روشنبیریا کردی راسته. یعنی کو زمانه کردی نهاتی پیش خواستن اوه کو خاله یکم اوه کو زمانه کردی 100 ساله هاتی قداغه کنج آلیه داگیر کرانه. لی آلیه کنج هیا کو کردان خواجی هول ندا و زمان کردی بهتر پیش خواستن دوان همو بوار جدا دا نها امجن چینا میا روشنبیر زیده باری زمان عربی و ترکی فارسی ینداگیر کراندن میسین اویدمی تو زمان کردی دا آلیه تکنولوژی و سیاست و فلسفه دا چوب پیش بخید یعنی زمان بیانی دنویسیم او برهمه رو خناکی کردی او گرنگه روشنبیریا کردی ایرو مب هزاران پروفیسور و زانا و کساتین شارزه هنه دوار زانست دا دوار تکنولوژی دا سیاست دا دیپلماسی دا اوانه دوی همو حول خواه بدن زمان کردی برهمان چکن ایرو دوار امبیشن سیکولوژی دا دروناسی دا چه برهمن کردی هنه پر کیمه پر نواز جبروی جنها زارو که مده چون برای خود دنه ام بجن زمان داگیر کردن برای خود نه زمان انگلیسی آلمانی برکد بواره زمان کردی دن نهاتی پیش خواستن ایرو به تایبجل باشور کردستان روجاوای کردستان او درفت هیا ده زانینگه ها دا ده انستیتوت دا و انستیتوت تایبت بهن آوا کرن دزگه بهن آوا کرن و زمان کردیدوان همو بوارن جدا دا بهن پیش خواستن اروپاش دیاسپورا درفت هری مازنه که تو زمان نتوایی کردی پیش بخی ما چندین انستیتوت هنه لما خوابم افرخنامه جلوان هیا که بکار خود نرابم راستی به ارکی خواه پیروس رانا یعنی با آلی روشنبیران و آلی دزگه هم سازی هم انستیتوت دادا زمان کردی کاره بهده پیش خستن راستی که ماسی وانه جانتم کرم که ما مستد اما دخواست شکل به مانی را بیجم کرم که ما مستد يعني او انا قلتنا كي برايد بيجن زماني كنت دمرو دادبه يعني راستي وجي هي زاني فهم سدم يعني زمان تو زاني چار دیالکت ما دفکوی مهنن وان دفکونا جوان دفکونا ام بيجن سوراني و کرمانجی دکارو جیان بکلی مثلا زازاکی گورانی براستی گلکی بنی باندوره کی زقتانه خوفتانه یعنی جبونایی او هنکی جرد بیشتر سب یعنی سب دفکو یعنی بنی دفکو دا دفک وان دفکونا انداد وان دفکونا دمرن وان دفکونا ناین آخافتنه یعنی اکویت من یعنی بیشتر تبیج مارکت آیتونه یعنی جیکی توی بخونی تی بنویسنی تی کار بینی تی تخی زندگی جانه هواتونه
او يعني دبني ديالكت او ديالكت بچوك دمرن جبونا از ببرد که من کی او جرد بیشن سوسیولو يعني سوسيو لكتور يعني ديالكتور او انا يعني بنيدا وان ارجع وان ديالكت انا بمرن نوشي اكيو او المنتي وان كوفت يعني انه تشبجن يعني اكي ديالكتي وان او تشار ديالكتا او ديالكت بني وان وانا بمرن جورجي ضعيف تبن جبونا يعني راستيو هي يعني او سب دافكو دمرن يعني زاني yani tütübi gerek ev yani gerek ev devoknuj em biparizin. Mesela Kurdi me Anatolia Navinji devok etme yani gerek emlik bidin yani Gorani ha? Ma fahmnik. Yani bu gerek bir devoki me Kurdin Anatolia Navinji gerek em biparizin o kıymet yapıyordun. Ne mi sayın? بله بسیار يعني او ديف كول يعني ديف دوري وثاني نايا خافتني واتو دماد شي ريحاي يا افريني كوبانيت وان ديف كو دبيزي يعني بهابرا تكليك وان هي سربي اري ما خواست اري لبه داره از حوالی اسین بپرسن فکری تجبو ده هی اري السربي استخازم ببيجم يعني دبوك دولمندية قالا دولمندية زمان كردي كرد دبوك جي دولمندية و دبوك دناوا كردي داش جلكن يعني ازواج كردن انطوليا نافين ميناك بدم جبركو زيادتر حاكمي بدرينه يعني جلك هوالين ما يعني ببي فكرين بيجم اشتمسر زماني كردي بور ببن زمان نویسکی يعني زمان اکادمیک یا هی کردی هلبت تمامی بلکه نبود اکادمیک به گرانی دادن سروی دبوک خوش بیدکن يعني هن حوالی ما هن به دیافره به هول دادن که به زمان نویسکی بافتن به زمان نویسکی جیم بیشن هن نه کنه اوقا پیش کته بشی دایی که شاشت مینن يعني بیشن که چامن آنجی کره من چه به هاتی چه زمانی به هاتی چه مب دبوک من آفی او تشتكي نراسها يعني هركز دبي بدبوك خوجي باغ فهلبت مثلا بدي افرا باغ فرا دهريما خدا ليه دبي زمان كيما بيجن ستاندردي هلبت هبكي هي يعني نها ام از نها بمجازب زماني بدبوك كردين انطوليا نافين باغم بس جواتا ما نها تمام بكردين بسكي دافتم بيجي اجي تبيبون يعني فرقناك يعني دبي زماني كيما ستاندرد هبه يعني زماني ما ستاندرد بيجو اوه ليه بلا كاش دبوك خود دور نكبه يعني دبوك دولمنديه ودبوك فاشن هاول ددنكو اوجي دبيجن مثلا قال كاز بيجن كرديا بدر نه كرديا راسته işte bu Kurdiya rastı evet ya Kurdiya rast ne rast işte gülsatına bu fikra ben yani Kurdiya kim heye bizim Kurdiya ke peşketi heye Kurdiya ke bu rastı asimilasyona ke pır gram hatiye sedan sala heye hem dikaram ve çıpkın hem dikaram ve mesela gel devok fa gel devok en fa peyven be Kurdi be Türkiye be Arabi be aynı Farsi be wana hel becerin peyven Kurdi devlemendiye Kurdi fede bikin ve peyven Kurdi bici bikin böyle avayı bikin yani askarım ve bejimde var devok da yani havali ve man jigota Kurdime Anatolia Navin nev Kurdi nev Türkiye yani belki em de södenk le dayke ma dayma tuqat gotine Türkiye tabi zamanı xanat girin belki ya fazla bejim aslında gotuna da biri bibore jibek waxam zedatna zebra bimara ki kanımına yerlime bibore yani heval neman bu mesela hani kemasiya zamanı Kurdi kemasiya saziye و رخصتمان kere elbet keme elbet dvehe naha em geleki gavin peşketi me ava bikran peş biketana naha me dnava khoda me akademiya kho rastrale via varastiya jihaya mesela bak mina Rojavay Kurdistan naha çend salın dnava şereki granda yani her varida tekoşina ke mezin dedin her vaat tekoşina zamanı Kurdici pırfaşlı dere dedayin mesela zanınge ten avakırın o zanınge ha perverdehi ten dedin onha zarok bu Kurdiye kafaş o perverdeye kadı binin le başure Kurdistan bakure Kurdistan birasti ciddi varida ziyade kemin le naha yani dem demi davida
وەک ژنا ji gelek tiştara ji gelek şoreş ra pêşengî kir niha ji zimanê Kurdî ra jî hewl didin ku pêşengî bikin niha xebat hene li Stenbolê jî li Bakurê Kurdistanê û li gelek deveran ew aslında hêviyekê din di nav me de çêkir û yani ez bi wê baweriya me ku wê bi lez û bez pêş keve yani wisa xuya dike têkoşînek heye çiqas kem çiqasî de lê em dikarin çi bikin di warê xwe de em dikarin çiqa dewlementtir bikin em dikarin derdora xwe çiqa bandor bikin ya ez bixe ne ziman zanim yani îraz belkî 15 salin her karê xwe bi Kurdî dikim yani ez hewl didim bi xwe min mekteb nexwandiye bi Kurdî min bi xwe ew kir yani neçûme dersekê neçûm kursekê bes min sondeke wisa da pêşiya xwe ez ê xwe bi Kurdî îfade bikim di her qada jiyanê de ez hema wisa dikim yani ez vêya jî pirkê xweşim û pir azad hîs dikim xalê ez dikarim çi bikim ez dikarim mesela heta ku akademik em dibêjin heta ku em bêjin qadên perwerdehiyê ku bên avakirin çê dibin ez dikarim çi bikim ez bêjim dora xwe de ez dikarim zaroka xwe bi Kurdî perwerde bikim ez dikarim derdora xwe bandor bikim ez dikarim hewl bidim hevalê xwe teşwîqê xwandinê teşwîqê nivîsandinê bikim û hezkirina Kurdî bikim û her wiha dengbêjî noktayeke pir giring e divê dengbêjî aslında mesela derdora xwe hewl didim van roja ciwanan bi taybetî teşwîqê dengbêja bikim yani ew aslında akademiyeke herê mezin ji bo Kurda ev yani herkes zarokê xwe ra bi kurmancî çîroka bixwîne bi çîrokên Kurdî razî ne herkes strana bêje û an jî strana bi gudarî kirin bide jê bi hez kirin bide yani mirov dikare di her ciyê ku lê dikare tiştekî wisa bike helbet perwerdehiya ew ne ev e bes bingehîn ev e yani bingehîn ji malbatê û ji derdora ye bes dikarim vana bêjim gelek spas dikim hevalê veman got Kurdî me Anatolya navîn Kurdiyê xwe nivî Tirkiye li videre hevalekî nivîsandî gotiye çi Tirkî nivîsandî tu bê ew xelat e tu bê a rastî tu Tirkî nivî xwe Kurdiyê tu yani zimanî Tirkî zaten zimanî Tirkî nivî xwe Kurdiyê tu tefam kir yani ji bo ve erê li videre nivîsandî ji bo ve Kurdî me gelekî dewlemend e eger em Tirkiye tevî dikin ew jî aslında bi Kurdiyê rast eger tu derfetê bide ez tenê şîrovekê Kurd serveyekê bidim sal zimanê me qedeğeye Türk jî dizanin ku zimanê me heye Ereb jî dizanin ku zimanê me heye Faris jî dizanin ku zimanê me heye lê qedeğa dikin heta di malê de qedeğa dikin heta xewn û xeyalê me qedeğa dikin qedeğekê ji ber ku bi heza dilê xwe bi zimanê me dilîzin bi rastî ew hemû hevo ew hemû peyvên gireng ew hemû têgihên gireng îro Türkan û bi taybet jî Farisan dizîne û kirine malê zimanên xwe bi rastî û îro zanayên me gelek kesatiyên me Kurd wisa hez dikin ku bi rastî jî ev peyvên zimanên Tirkî û Farisî ne bi rastî jî egê ev kesatiyên hene divê hinekî hewl bidin lê kolin ser zimanê xwe bikin ku bizanin bi rastî jî nîvî zimanê Tirkî Farisî ji Kurdî hatiye dizîn bi taybet jî Kurdî rast ji Ermenî jî hatiye dizîn ji Fransî ji Yunanî lê bi taybet jî ji Kurdî ji ber ku zimanê Kurdî qedeğa bûye û kes ji xwedî lê derneketiye kesê ji Tirka Farisa ra negotiye ev peyvahanê malê Kurdan e ev têgihane malê Kurdan e ev hevoka hene malê Kurdan e mixabin ez dikarim tiştekî din biçûk jî bêjim li ser vê mijarê biborin hinkî zêde me kir ama yani helbet peyvên Tirkî jî gelekin di nava Kurdî de yani helbet peyvên Erebî jî gelekin di nav Kurdî de yani ev ne yani ne wek ewkekî em bêjin em xweparastinê nekin di vî warî de yani henî hewceyê bêjî nîne yani asîmîlasyoneke bi sedan sala em qalê dikin ya helbet wê tesîrekî wisa pêkirin lê herkes di herêma xwe de
هکه پاراستنه که بگه وکی میناک ما آنا گوتی تکاره هل بجیره یعنی از تکارن هون تکارن هر گست تکاره هل بجیره و پیبین کردی تیدا بجی بکه yani belki de jiba aslında hani cihada ve kompleks cihatiye ruşkandım. Yani ez dibêjim ya yani hani carna em ketine nava nikaşi olsa cihad bêjî Kurdiya ve ne Kurdiya rast e ya Kurdiya ve ne Kurdiya asıl e yani hani Kurdiya asıl çiye an ne asıl çiye yani hani mirov hinki usa lehur bibe mesela despêkê da tiştekî wisa dimida çi bu aslında berê ku ez herim hezar nesin dod niha berê ku ez herim Kurdistanê û tê kevim nava zimanê Kurdî min jî wisa dibû yani xweşa pelçiqandî hîs dikir pişra mêze kir ya min got dewlemendiyekê gelekî mezin e yani di nava Kurdiya Kurdên Anatolya navîn de devoka Kurdên Anatolya navîn de ez bêjim ev hê rast e dewlemendiyekê mezin heye ez bêjim a Amedê wisa a yani her herêmê li gor xwe dewlemendiyekê heye asimilasyon li ser temamî Kurdî çêbûye ser temamî Kurdî çêbûye ha yani va herêma wisa va ne wisa va pêşketiye va pêşneketiye tiştekî wisa ne rast e yani em bi lez û bez yani kî bi lez û bez em pêşî lê bigirin ji ber ku ya helbet sibê ne disibê tune nabe ji ber ku bi rastî jî dewlemend e ama bi tunebûnereke jî wê rûbirû bimîne yani em bi lez û bez meriv dikare di warê Kurdî de çi bike yani sazî û rêxistin divê bi lez û bez warin ba hevdo û çareseriyekê ji vê re bibînin ya çareseriyeke mayîn de gelek spas dikine hevalê Hiç başına götürse kerep hevalê Ahmet از بپرسم وقتی که فرصت ندارم من اول رژی کارم آخر دستی جی برده از بپرسم ماموستا سپاس کنی کن بشتار برنامه ما بون وک کسی که کردستان هاتی وک دوال آنا دولی ناویم جوبوی هن کردستان آنا دولی ناوی ناستکم دناو کردان دا نقاش که وسه هید بیجن زمان کردی دبو گلکن وجی بحث کرد لی زمان کردی چاوا ستاندارد بوده او پرسکی هم جی زحمته yani زانه basit tekari او بکی از حتی بگورم من حتی yani بفکر Denkte ماموستا بله مگو او پرسکی براس جی گلکی جیبو او ستاندارد yani زمان ما ستاندارد هيا yani براس جی 1000 سال هاتین وساندنی لوی دما yani dema zerdüşt atani nakam efkuk peşt 1500 şunda hamu yani erkeden hem bejin şerefname bu Farsi ateni vsandene bu neki navnase me bu zamanı Türk Arap Farsa karhanne au tiştektine le dema modern da gelek zamanı Kurdi hatiyene vsandene hem bejin rol başur gelek üniversite mehanın Süleymaniye lehevleri ki yani bana bu zamanı Kurdi kartinin zamanı Kurdi خواستن به زمان نتوی لی بانطوره که سروان هیا نزانن اویل کدره چه yani به سیستم اکرا به سیستم devleti و گریدن devleti که کنبیجن اوایج انستیتوشن منن اوایج زمان مایا لی دولا کیماسی که می راستیج زحمت yani وی خوبی گیرن وی اوکی وی انجام وی حدوده زانی نکم پرسامن yani naka dü tişt heye zani yek em jehev derevin em jehev derevin ew revin mamosta yani em Kurd rexistin Rusipi insanek bi kesira bi karira mijil dibin em çima li ser zamanekî müşterek nagen hevde
Ana işte naka yani yani parça bu ne mi baskır yani zamanı me ambijin ta dema yani Avustan sam Hamadi Khane yani diroka xo heye le nikarin dema parça buna yani bisya şunda yani o dema çar de kursan bu çar parça bu çar parça da zıkkı ki xofe gelek mezin heye yani asimilasyona ki halandına gelek mezin heye nümune ki bidemez yani dem bisya şunda biz birinci çar dibistani jar dibijin bi Türkiye yatılı okul eva zarok hududişini tu zarok meheki caki debave hudubinin yani yurda khofpune ki pirmezin heye yani hatta iroji eva berdevam dikej buna hem nikarin institusyon yani çekunu duan institusyona da hem zamanı hukuk bikin ya standart bikin eva yani tengasi pirmezinin asangi dur da yani asangi tutuji yani hem peki jihav draven ne ki esino ve maniji ser yani dev ko baskırna ki baskırın hem jarra jihav draven ev ravandname ne ki hem cudabına hoşandın hem division hem dev ko me juda hem dikarne defan bikin hem havdin nefhem kirin işte me havdin durduğa ama brastiji hem evi gelek bir evkin yani ki hem durda gerek yine ki münakaşa bakın çıma hem jihav draven o jiboy cudabına hoşand ama yek ya duduji emri ki dine be helbijartne ki çekin hem bejine hem behavra bemeşin atani hem hududek behavra dibinin dema mahatın hudude havde dema mahatın hudude havde hem dikarın yani zamanı standart çekin ergem evinekin hem jihav draven yani az dibinim yani o ravame cudabuna me sani ama mi cudabuna hene ki behavra bemeşinin hem ten hudude havde sani Gorani Zazaki kerem gelek nivani me pirse xe hene ji buyte em na pirse kedin devir ji havali esin bepirsini pişti ve pişti em derbasî te bûn em derbasî pirsî temaşavanê bûn esine kare em esine bişinin berîkem esine birê bikin ez dixwazim pirseke jê bipirsim pirseka lokalî herêmî ya Kurdên Anatolê navîn bi dîtona te zimanê Kurdên Anatolê navîn devoka Kurdên Anatolê navîn li kijan merheleye û hevala behs kir hevala ji behs kir lazim e çi bêkirin Yani kijan merhale daye pirsa zimanzanek bersive bide baştıra helbet. Yani hani ez nikarim bersiva ve hani sağlam bitim. Ya de çı Asya de ez biya tenebijim ve de astaka bilim daye bes dve wara parastin. Mesela hen gotin hene hen beyv hene de devoka Kurdin Anatolia navin da ez avqa mesela hani çend salındı nava zamanı Kurdi dama her vekidin le Kurdistan el heremi Kurdistan geleki mame hen beyv hene ev beyvana Türkiye ez rasti nahatme henek havalin ser zaman bi salay kar dikin ejwana bejim şaşmay matmay diminin bejim ev beyvana tunen li Kurdistanê devok de asteke giring daye lê wenda dibe yani ev heye divê çi were kirin divê yani bi fikra min ferhengek were ava kirin lêkolîneke bingehîn were çêkirin mesela ez bêjim yani ger ferhengek ez yani Kurdên Anatolya navîn lê tenê ser devoka wê be an jî wekî din berfirehtir be ya helbet kesên di ser viya kar bikin wê baştir bizanin lê divê destpêkê hewzek were çêkirin ev peyvana werin komkirin ev peyvana di nava jiyanê da bên jiyandin yani hin peyv hene ez wek mînakekê bidim ez li ciyekê dişoxilî me dublaja bi Kurdî dikir di film da
yani berpirsiyar amel peybeke digeriş bu dublajı da kar bina yedek bi Türkiye yedek gotin bi Kurdî çiye ser roja ji herkesî pirsî tene ji min nepirsî ji ber ku ez Kurda Konyayê me yani ser roj derbas bûm da yan bu te ji herkesî pirs kir te tene ji min pirs nekir te ji Mêrdîn ya ji Batmanî ji Diyarbekirê ji herkesî pirs kir te tene ji min pirs nekir yedek çiye min gotin nedî lê min got ev peyva li ba min e ji ber ku diya min dapîra min demak tevin dikirin via bikardanîn gotin çiye min got şûnger e yani şûna yedek şûnger e ser roja li vê peyvê digerî ne digeriya pişta tiştek daha digo heval esin digo va çiye mena ve çiye pey ji min dipirsîn helbet yani hani ez bêjim ne ku wek tiştek din bêfam kirin ama dewlemendiyeke gelekî mezin heye divê bê parastin destpêkê bê lêkolîn kirin yani şûnger niha peyveke gelek orjinal e lê ji çend kesê ji neslê niha pirske çend kes wê bizanin gelek gen kes wê bizanin yani divê were lêkolîn kirin were berhevkirin hewzek were çêkirin di nava jiyanê de bê bikaranîn em spas kirin esên berîk em te bişinin em dixwazin gotinin tê dawî bigirin ya gotinê min dawî evin gotinin tê paşî bigirin erê paşiyek em bigirnî erê ez vebêm serpaşî em ê tim ve tevênî yani bi zimanê xwe bixwînim bi zimanê xwe denkin bi zimanê xwe bifikirin bi zimanê xwe rakevin bi zimanê xwe rawin yani em ê vê tevênî neke em tenê zimana din dûr kevin helbet em hira li welata din dijînî her zimanek giringiya wê kurahiya wê dewlemendiya wê di nava xwe de heye lê herkes me bi zimanî Kurdî denke di nav mala xwe da bi kurka xwe da ji ber ku kukuruk mezin bûn zarok mezin bûn mişin da ê dewnekê tu heqî we tune we zimanê me ber me nexiz ve çima bi zimanê me deng nekir wekî dîce spas dikim yani ji bo ku derfeta da me ve wexta da me ve teve programê xwe kirinî hevala silav didan yani bi nivîskî silav didan xusira efû kin min nikarî ez bersivê bidim ez silavê wan bi silavê bersivê didim ez jî gelek silavê xwe ji we re pêşkêş dikim ez serkeftinê dixwazim ji we re û ji mêvanê we re xatirê we û dem baş Olur be spas dikin ji ber ku beşdarî bername me bûn em ê hevdî bibînin û bimîne xêr û xweşiyê da dem baş dem baş dere hevalê esin gelek spas dikin no mamosta ilvedarî gelek pirsane hevalî me temaşa dikin bi mesajê xwe destekê didine me mixwast was pirsna hevalî me Giyasettin mamosta Giyasettin ji Konyayê li Konyayê dijî pirsek xwe li vedere hebû kudar bu erê pirsek em ber sedeme ku dewok derketine hole çi ye dewokê Kurdî bingeheke xwe ya nivîskî heye em derbas pirsa jî heye baş ve yani şaşfandık devok dev yani Pierre peyv ji dev derdikevin gotin dev yani lehçe Türkî dibin lehçe wan peyvana jî cuda ne ji hev dema yani Kurdek me Kurdi Anadoluya navîn erge Kurdî Ağrı'yı birbirine ya jî Ahmet'i birbirine burada dünya erkeği hene fark yani erê yani bir cevabı neden devok em bêjin me ve man be devkukî dinê daxife li gora Kurdê me Anadoluya navîn erê esin çû ama esin bi devkoyê me daxifî erge esin bata aliyê serhedê yani devdorê me ya jî devdorê me li Anadoluya navîn yani Kurdiya me em bêjin devkoyê me daxifî devok yani ew devok bi serê xwe ew bi şeklê tu wî peyv yani kelimatînî ziman ew te pirsa yani bingehiya wê heye çi ye yani pirseke wisa hebû ez bi var kimenekê yani hinek tiş coğrafiyê tê zanî ziman bi xwe coğrafiye ziman deng e yani gorê deng ziman yani ziman
حدود جغرافیا منه دماج جغرافیا خود درکتم او زمانه نایفهم کرنه ام بیشن ایرو تو ایرو هری ولایت کی دنی ولی دانمارک نروژ یا اسویچ تو وی زمانه فهم نکی تو زانی کی تو هاتی جغرافی کی جدا یعنی همو دنگ جغرافی درد که او همو دیالکت کد یعنی او دیالکت بنیجی سرجی هموش جغرافی درد که جغرافی جی یعنی منطقه حرامه و دیچی گنده کدنه دفکو کدنه داخل از بخو دم زاروک و مزنک نمونهش بدم دف دوری گنده ما جخرا دگوتن yerliki او گوتنه وانا yerliki به ترکی bu yani yerliki yani خو اصل dibinin mesela gora mecmar adı gotun macir. Evet. Macir u yerliki nabara u macir u yerliki da çi farklı ona numune kezdirim dibêje tu çirdikî em dibêjin tu çirdikî yani çirdikî bana yani piçekî çirdikî yani rev ne var cî digore ama cudabûnek çêdike ew cudabûn jî bi mintixekî te girê dide yani li cîkî te girê danî yani axa ew ke neke dema tu diçî rêhayê Efrînê Kobanî yani mesela gelê wana li vendira em dibînin wana ez bêjim tu ji alî devdorî Anadolya navîn hatî sedemê xwe jî ew devku ye yani devku dibe nasnama wî harama wî yani em çi bêjin yani ew mintiqa hatiye dinê li jiyan kiriyan ez salî bînim gerek spas dikin gerek nîvanê me tenivîsîne em spas dikin ji hevalên hêjara hevalê me Sabrîn nivîsandiye dibe zimanî dayîkî xwedî derketin tiştekî pîroz e sosyal medya derfeteke dide me Kurda em zimanî xwe bikin zimanekî perwerdî û bi vê avayî xwendinê bi Kurdiya pêşkeve û bi rojana gerek em bi Kurdî bixwînin rast e hevalê veman ez dixwazim li derek klîbekî nimande bidim tu jî lê binêre li Tirkiye mamostekî mamosteyê Tirk çawa Tirkî ber zarokê me têxine û çi zehmetîkê mezin dikişîne ez dixwazim klîbekî pir qut e ew li wê binêrin piştî wê em derbasî axifte sohbetê bikim kerem ke em bên burada mı? Söyle buradayım. Burada mı? Ne? Burada mı? Burada mı? Değil. Buradayım. Burada mı? Buradayım. Burada mı? Buradayım. Burada. Buradayım. Burada ben. Enes gel. Gel. Gel buraya. Söyle buradayım. Burada mı? Burada mı? Gel buraya. Enes gel buraya. Gel. Tamam gel. Gel buraya. Bak. Gülme. Enes bak sana söyleyeceğim sana söyle. Söyle Bur. Da. Da. Yım. İm. Bur. Bur. Da. Da. Yım. Em. Buradayım. Burada mı? Buradayım. Burada mı? Burada bak. Yani çıkız bikin ve dit mamosta. Taybetiş bu havalı zaman tefam kır evdara. او burada me bi Kurdî ne olsa Mep Kurdiye. Ev gibi ki beja ez buradayım. Le ev zarokaj ne kare be buradayım. buradayım çiye burada Ez liverim. ha ez dibirim yani ez nizam ew mamosta Kurd e yan jî Türkiye lê dilê Kurda ji wek devoka wî jî ne rast e rêviyekî jî dibêjim yani henekî xwe jî pê dike
یعنی ئەم زارۆکی هەنێ پر درێم پێشەوتی تو بێنێری دەردۆری هەر کەس پێریکەنە حەنەکی پێریکە شما حەنەکی خۆ پێریکەش بەرک و پەیوەکی بە کوردی دەبێژەوەی پەیوێ بە تورکی نابێژە ئەف زارۆکی هەنی دەما حەنەکی خۆ پێهاتەکردن سبە بەلکی ئەف زارۆکی هەنێ هەر زمانی کوردیش جیانە خۆژی ڕەشکە دوور بکە بە یعنی ئەو دەرونیاوان خراب دکە دەرونیاوان گەل زمانی کوردی قوت دکە خراب دکە yani vemane go derunê Kurdî yani psikolojiye wan xerab dikin. Mamosta Giyasettin Nivisandiye evet dema me zarokê dît me xwîş tê da dît ne ez bi war dikim bi milyona zarekê Kurd di wî Bêjingê da derbas bin ew bi xwe êşekî hemû Kurd di nav dane yani di wî Bêjingê da derbas bin wan nimînana li hemû parçeyê Kurdistanê henin Rojhilat Belo Baxûr û Başûr nizam veman ji aliyê Başûr Başûr aliyê ziman te ji me pêştir e yani hem di devkoyê xwe de soranî û mintiqa Badînên yani Kurmancî ama serkeftina wana ji me dema Sedam xunmêjîkî mirovekî xof ama lê Kurd dikaribûne zimanê xwe biaxivin lê Baxûr û Rojhilat bi rastî jî ew xofbûna li ser ziman mirov nikare terîf bike yani ew terîfan nayê dîtinê jî hem di îlmê da jî hem jî di pratîkê de nayê dîtinê ji bo nayê ew zarok û dibistanê dagirker wana bi sistematik yani sistematik li ser perverdiya xwe karkirine dema nêzîkbûna wana hatina wana hatinekî bi jar e yani jarbûna wana nasnama Kurdî ji bona wana tirsekî her mezin ew e yani erger ez ziman qut bikim ez te jî xilas dikim ergez ziman qedexe bikim ez coğrafya te jî hebûna te jî qedexe dikim ca fikir yani tu em bixuşî di wan dibistana da derbas bûn yani roja hat dibêje eva çi ye tu ev denga çi ye tu dibêjî eva dengê dayîka min e lê ew wî yani em bêjin ew zikmakî yani dayîk û zarok ji wî qîmetê mehrum dibîne yani jê diqete zarok tê malê zimanekî diaxife dayîk fehm nake ergê dayîk zarokê fehm nekir zarok dayîkî fehm nake ewa fehm nekirin ji wî re dibe yani dema tu hinekî zarbûnê de belkî tu hinekî ferq nakî ma dema tu mezin bû tu hatî demekî li wî demê de ew travma yani êşekî tu li wî leşê xwe hîs dikî yani tu her diçî tu dixwazî bi Kurdî biaxivî bi Kurdara rabîrûnê bi rabûn rûştandin axaftin jî bi zimanek dibe yani ew bi zimanê te bi rastî jî tu bi pêşkiriya zimanek dinê hevde didî femkirinê yani hemû Kurdê me ji Baxûr hatine yani her axaftinê wana da Tirkî heye yani ji bo bi Tirkî xwe dikare baş îfade bike hinek jî berxwe nade yani dema wî peyîv yani kelimê nebîne hinek berxwe bide bêje eva kelime mîna esînê ji got gerek wan peyv yani wan kelima bibîne û ji yê ew kelimê asînasyonê ji xwe derxe yani ewa xwe şîştineke yani kültür teoriyê da jî ew dibêje dibe gotinekî wanayê pir xweş e Norveçê jî kartînin Norveçê yani ewa gotinekî Norveçê dibêje min ez li her derê cîtînim dibe diçî ku derê her ama ji xwe neçe ji xwe neçûn her elementekî tu dikarî bixura berî ew jî zimanê te ye ergê tu wî zimanê bi rastî jî tu bixura berî ew çekî te û
her başa her jigerenge yani. Yani منحسینی گوت چی یعنی و ما جویتین زمان یعنی دمالا خدا نظام devki خدا باشه لی احمد من perseküye bu yani standart zaman nizam çi hatta nem nebin devlet bir ak evciye yani bir devlet bunji brasti yani naz zarho ki be de baba yani çıkan ji تو دبني دولت دن دا زمان يكو كار بنجي او باندوريا وان نكار جي خلاص بندو كار زمان بقوات بكي جير بكي نظام تشبكي اما لي بقورا من حتى يعني بقوت يعني تا دما او استادات نفسان دني احمد خان نظام حتى دما مودرن دا مثلا مالا بدر خان و مهمت وزنانا بالرومان نفسان بكردي يعني تشدكي تشد بيجي حتى devlet ne be, ava bir goraman yani. Hatta institusyonu men ne be, devlet ama ne be, hem ne kadar uy zamanı khud tekhin beni desti khud. Hem çıdıkın bakın, naka meska, varat işte bejim. Yani le hamu Avrupa hem brasi geleki av kare wundikın, medlu dukhas ki devlet ama hep yawalur kar bikra. Ne le derva walat, ama le walat. Ama hamu enerjiya me براسي جي او جا فكر كي روي 8 ساعات از بيونيفرسيتي كي نرويج دا كاردكم 8 ساعات جي خدمتي واندكم از يعني حمو انرجيا من بيجي بونا واند شي يعني اما دل جارجاز فاش 8 ساعات شنو دانشم دبيجم خاصكي وان 8 ساعات من جبونا ولاتي مديا يعني انرژیا ما ilmame zanabuna me براستی جی ورا شتێک بێژم vêman jî domestik vêman hewarek wê heye esen hevarekê win hevarek wan hemû hewarek he ew hewara jî em xwe tê da nas dikin xwe tê da dibînin lê em nizanin em ê li ku bicivin li ku ev dibînin yani cî me tune o yüzden ben carcara konferans seminarı kadar jigutiye erge Cüvi yani Yahudi Cüvi dema jwalatı kudar dikevin dema jwalatı kudar dikevin hamu dünya beladı ben dibejin başı damana fikir dikinem hamu dünya beladı li hem luku evde bibinin luku evde ditin başı cî çedikin navî sinagog bi zimanê wan yani bi hebrayî hevde ditine cî hevde ditine ne cî pirozbaye ama hevde ditin pirozbaye hevde ditin hevde kabul kirne hevde ditin hevde nas kirne hevde ditin dürbüne radike hevde ditin bi hevra meşandine bi kuvvetike جبوي ارجع تاني جي متنا بمنا جيا سيناغوغا دبينن همو جوي الدنيا هفده بيبينن جي هفده فهم نكبن جي يعني زمان هفده فهم نكبن جي ببيجن ام جيونه يعني الناس نماوي از جيومه او ناس نمامنه دوردا جي بقوتك يعني tabii ama yani jibuna kurda zaman drastik gelek yok yani hamu elementi me coğrafya me da talanek khofpune ke diroki da yani tecrübe me gelek xrabın ama ilma me da gelek talane yani zamanda genosideki gibi drastik gelek mezun heye evi gid zanın em gitinin zaman ava genosideti em çıkın em çal جي خلاص بن يعني ام جي جي خلاص بن باستكن لي اتمش دولتي باسناكن ام جريك دولتا ما هبه اخا ما هي مم كسي كدا يعني جافي مدك اخا كسي داتنا ما كسي جغرافيا كسي درنكس دي ما جغرافيا كسي تلان نكدي ما دست نيفيتي كسي ام جغرافيا خدا ام ما في خود خازن ام جغرافيا خدا ام دخازن خو بسمي خوب سكن yani dirok amada yani erge dirok amada khunu khofpun u destavit ne diyor dirok Kürdistan'a mezun he bu yani. Yani
جبونای از بوارد کم دنابره کدادا زمان وره قوت کرنه هم به زمان دکارن رابن سر. آره işte mesela ben mezince eve yani am çavat kadar kuvvetlerim bugün. Evet. Yani az önce işte ne bejim yani burası gele ki bu kadar beştare gele ki seminer kurdeme Anadolu'ya navim bu az bu ana gele ki dil frazım yani serfaz buna men dil xaşiya men dem az wana dibinim akaju Kurdistan'ı yani coğrafi dürdükevi ama juhu dürnakevi. Yani gotuna men jwara gotine Kurdistan'ı derkev ama Kurdistan'ı jwara ne kadar buna derkim. Yani iro dayki me le Anadolu'ya navin bir hastayı hatta te biramın ev haftane wana iro bir şengale kartimin. Yani jine şengale o jine em bejim dev dori kuni wan kare yeke bu yani. Yani gotuna men dayki me burası gelek res hürmeti me jwanra ona ne buna emjnet bun yani ona bra her bijin sana are o seruyam zaman prajmara bebe ev zaman mina juacha wana ol jkhora gir quet bra zaman jmara bebe quet yani dikaram have the famnekin ama dikaram de jiki kombibin او GM de kom dibin am dikaram yekuni çekin yani yekuni akaz zahmetine erge GM hebe Ama استاد خزب بذاره حوالی زمان بکنم. بله. برای تا بینا زمان تاگو دنگم چون اکوت. دنگیت دوباره دادم. yemin جی. تا بینا زمان تاگو که انستیتوی مای کردا یک سر زمان خبات تکرجی رولی خب باش نالیزینه. اما جی göre ve yani xabati xab baş nine yani gerek ev çavabı mesela az vüsat tefkim az tabii ki ev kesin ki zaman tizane ser zemin tisakine gerek hafta cari ki ya juda hafta cari ki malbata begare beje ki az iraat saat ki zaruki var zaman fir bebim yani zaman bervaxim em tikarin yani nav pratik ya da yani pratik ya da insani ma tikarin çıbıkın ku zamanı Kurdi em in baş baxfın ya jî bikin zamanı xwe yani ez mînokê ki biçûk bidim keçê min 2 zarokê xwe hene ez ji dil de dixwazim Kurdî ma biaxivin lê evna ê terine kolay Danimarkê pevê diaxivine van jî pir tere zor e min evna her kim dibînin dixwazim Kurdî biaxivin bê gotin dev de kemin yani ev şorê Kurdî kemin gerek çi bibe yani tavsiye te öneriye te ji bo tiştî wisa çi ne hevalê hêja ya enstitûta rasta mixabin yani enstitûtên Kurdan gelek jî hene hem welat jî hene hem diaspora jî hene mixabin erkêxwe ranabin evane dikaribûn ji bo mînak nehate behsa zaroka kir dikaribûn projeyên pir mezin ji bo zarokan biafirînin ew niha me behsa devoka jî dikin heya di aliyê devoka jî da di aliyê zarabayên cuda jî da berhem afiraniban ول her aliyekê dünyayê jî belav kiriban taybê jî diaspora niha Kurdistan em biçine mal ji wan re bêjin kewar em zimanê Kurdî baxin mixabin Kurd ew perwerda zimanê Kurdî wernagirin min bixwe çend salan wergertî kiriye her wisa min mamostatiya zimanê Kurdî jî kiriye di baxçê zarokan de Kurd wernagirin yani ji babê Kurd ji dayika Kurd re dibêjin bo mînak filan roje perwerda zimanê Kurdî heye bijin na zarokê xwe dişîme perwerda zimanê Erebî yani giring e destpêkê tu vî milletî bidiye agehdar kirin ziman çi ye çima divê tu zimanê xwe bizanibî naverok û wate û nirxê zimanê dayîkî çi ye divê netewame bizanibe yani ev van dagirkeran ew qas serderûniya serpsîkolojiya û netewame kar kiriye êdî dibêje na ez ê Tirkî baxivim û dema tu dibêjî jî ya tu çima bi Tirkî baxivî çima bi Erebî û Farsî baxivî zimanê tê dayîkî heye zimanê te gelek dewlemend e jî bêje na cudabûn neke û ev jî mixabin gelek vedgere em bijin ol û bawerî niha gelek hene mal xwe re bi Erebî daxivin ya ji nîvê zimanê wan
عربیش بر که خواب اسلامی بده بینه خواب مسلمانتی بده بینه جا ام کار رخصنی منه دزگه ها بکن دبستان ها بکن نهال دیاسپورای دبستان هر ملتی که هیا برکو امیشن دانمارک نروژ سوئد درفت دده پرد دده دراو دده کتومانش para بگیری زاروکیت فکر زمان دایی که ببر کرد باند کتاب کار ناینه یعنی پیشنا که از هرو بشما مالن کرده حیا زاروکی وان فیر بکن نانا ماموستا تینن پرد دده ماموستا کرد که بچه وانه بدوان کرد نخوازم دوید وی ملتی بدیه فکرین بدیه آگه دار کردن چما دبیت زمان خود بزنی مجی بری براستی جی نرخ زمان خود دایی که ندزانی لی براستی جی اس نرخ زمان دایی که کردان فیر نبون اس راستی بجم اج جواکن اوروپی فیر جواکن اوروپی نه نتو پرور بن نتو پرورن کس قاسی اوروپیان نتو پرورنینن کس قاسی اوروپیان جی زمان خود حزناکن کس قاسی سمبول خود ناپارزن کس قاسی ولات دولت خود ناپارزن فرق او گرنگیا زمان خود زانن او گرنگیا دولت بونه زانن گرنگیا سمبول خود زانن ام نزان ام تشتکی نزان براستی ملت دبی زانیاری بدی اب گرنگیا زانیاری بدی ملت خو ایواله راست بیشی اولا احمد سپاسکری میوان جبوی و نرخنتی برومت ام بروا داوی برنامه دچین ام تخازن بینن برهب و ام بداوی بینن بری که از ام بداوی بینن از تخازم گوترن تی داوی اشتبه پرسم لی بری ویجی از تخازم ویج بپرسم پریز میوان تو وقت انسان اکی نروژ دجی و کردن آنا طول ناوی جی ناس کرن از تخازم او کاتا نیرناتی دربار کردن آنا چند حساب کرتاسی بر آره ام کی جان آلیا بیجن آلیا خراب جی بیجی یه خوک جی بیجی نه ام دوی گل هفدو راس گوبن گل هفدو راس بن و ام بکاربن بشوازه کی رکوپیک جی رخنین آوا کرنه جه الهفدو بکن نها تایبه دایکن ما ین کردن آناتولیا براسی از دست ماش دکن او اسیمیله نبونه براستی دماس برا داخلم کردیه کی وسط باش مجه کی وسط پاقش زارو کی باش براستی چی فری کردی دیگه براستی گلک شون زارو کم مخابن پشتی چند سالا من زاننه و اوانه کردی جد زانن لی پشتی چند سالا من زاننه و اوانه کردن لی دایک هر کرد ماینه براستی تشتی که از رخنه بکم کردن من آناتولیا تایبه کم نروژ دیده او رستورانت وان خارنگیر وان حمو بمنی ترکینه بزمان ترکینه بناو ترکینه از الور رخنه الوان دکم براستیش برکو او خارنن دفروشن جی دینن بر ملتی مجی اوانه حمو کردینه براستی یعنی اوانه دوی بهنه پاراستن بله او سروان بو یال سر ام بجن گوتنه من یه داویه جی نه داگیر کرن ام کرنه 4 پاشه سینور نه برامده سودرن لدم هاتي ايدي براسي اموان سنوران ناس نكن اموان سنورا بشكنن اموان سنوران هلوشكنن زمانك ما يوصل دولة من هيا وصل مازن هيا وصل برفرة وخوش هيا نما ما قلت 4 زاربانا نا كان هوريجي هيا لكيجي هيا بلكي هرمانا بيستيا اف چند روز از کمپینه که دا کار دکم کمپینه دا ما 6 زاربان کردی تیدا جه گرتنه زاربان وصل خوش وصل دولة من وصل گرنگ اف گرنگم ایدی هفدو بهدار بکن هفدو حزب بکن و یه هری گرنگ ام حاول بدن زاراوین هفدو تیبگهن دمام ما ام بکار مش هفدو تیبگهن هفدو فهم بکن ایدی نزیک بود شده با ایدی حسکرن شده با او هستان نتوایجی شده با یک بونا نتوایجی شده با گلکس پاج بو گلکس پاج بو ما مستمن هر بجین تو بخیراتیش بای برنامه پیکان تیوی و ببینید خیر خوشیه دا و امی روژه گادن هیوی دکن که هفته ببینید برنامه که بسادا برنامه مره بمه ام پاش پیچک دن کنی پاش خلاص کنی ما مستا ام گوتنی تا دویج بگرنی
هوال نجاتی تو اگر اجازه بده از ماموستا گوتنا گوتو بو گوت نروژی دبیجن دچکی بچه بس خنه چه او هنک به ناسنامه راج گردای از تازم کرم خوابه هنک و بکی بلا کاروان ماجی هنک ببیزن چه تکی بکه ویج خنه چه من او گوتنا نروژی متخاذی اشتراک کرد. آره انا شکر ناز او کسی کلمه تماشا کن. نه گوتنا من یعنی تو کردمه آنادولیا ناوین جی کردستان چون اما جی خون نچون. من دخواست بیورا گریدم زنی. یعنی دو چی کداری هره لی تو جی خون نچه. یعنی او بسری خون ناسنامه تو کردبونا خو بیرانه کی تو کردبونا خو تنی زمان دو به کردبونه جیان دکی به چند کرد و خارنا کرد منا ومانه جی گوتو تو ارگن هانی کردی چه کی به ترکی بفروشی او نه او که یعنی تو هنک دیجی خود درکی گوتنا یعنی جخون نه چبون نه دیجی خوبه یعنی جو لخو خودان درکی به کلترا خو چند خو لهبونا خو لقیمت خو خودان درکی به گوتنا او یعنی لیز زمان برسب گرد ما برسب گرد مالا تا و سپاستم اما برسب هم یعنی براسی اوای بناسنامه بو یعنی تو هم جرد بیجن تو ارگه تو خو انکار بکی تو حرم زاده ای زانی اوای جه بله از دخواستم تاوید همه تشتیجم جام کت بکناری او yani zaman esinci karhanin nakol dut işte yani kurdime diasporayı brasici au imkanı desmedanın le walatna yani au imkanı emi bıkın le walatı dagker kadakha bizqa خوف nizamçı ama le diaspora yani le derva Kürdistan'ı Avriyana dikare var hem dikarın G çekin hem dikarın G hevdi bibinin hem dikarın o imkanı derva Kürdistan'ı hem jibona Kürdistan'ı karbini. Eğer emeği bakın brastici hem dikarın rabın serxo. Yani o tecrübe naka hem le Avrupa brastici بسری خو جمرا قوته که جمرا چکه که همو کردی مهل اروپی کارن یعنی زارو که خوبشن دبستان کردی یعنی ماموستی می کردی هن رول اسکاندیناوی به نروژ به دانمارک به و سوئد به همو در او که یعنی دبستان کرده هیا کارن زارو که خوشن yani ne havcı zarık yok Türkiye ve Arabi ferdikin temavat zamanı tabu. Yani yeki walatçı dikare yani dikare Dibistani metne pijama tu mala khud kari tek Dibistan. Mala khud kari brasti Kurdi baxfe. Jibana khastana min Kurdi me pişta xu çaxi dayka yani pişta xu çaxi dagir kerkin pişta xu çaxi zamanı dagir kerkin o berba xubdin berba dayka. O her biri dayık ekut. Her biri mamusta. Juara şebek khaş o gelek spas buna bernama pratik cevap bernama ser zaman az ividarım bunu berdevam bakın wan münakşa ser zaman nasname o kültür avana gelek gerenge zani zaman ergü zaman hem zaman jibuna me okey her çeke ki brastici bixu gerenge hem ji bixwete yani ergem çek vaser kevin hem zaman vaser kevin hem Kürdistan'ı ji xlas bikin yani rast vejim ama Ahmet u Nejat sonra gelek spas o esin o zaman raji gerek reis ormat am spas dikin Slav rez shtar mamosta
بخیر ببینید پر خوش بو اره حوال نیجا ام لبدره ایدن هیدی دیارتن دوی برنامه خواه ام هیوی تکن برنامه که خوش بو ام ببیجنی یعنی من برش داد مگو ام به سال 2021 بکنی سال زمانی کردی یعنی کجان انسانی می زمانی خیلی کردی که مخره ما به سال و یه هین زنگین بکه اگر ضروری ما کردی نزان نخره ما وی سالی به زمانی فکرنا یعنی امیر وی زمانی برکر که خیلی چونکه زمانی که قیمت زمان هبونا انسانه یه او ترک او عرب چوا زمانی خط پاریزنه به زمانی خط تپسینه گرک امجی بکنی وک حوالی مرسردین تبه مالا هر کردکی دبستان به یعنی هر مالا که کرده گرک مکتب به ام به ون بفکرنه هوارنا هیوی دارن امجی جوی دمیشه والا سر پکان تیوی این زیده گرانی سر زمانی کردی دین زمانی خیلی کرمانجیه بدونی tabii ki yani vajiye em tamamen ne dici zamanı yani çmaçka zaman zani evji zengin buna ki vakas başı em Danimarka bizani başı em İngilizce bizani per başı em Arabi bizani başı Türkiye bizani başı leo heri baş em gerek zamanı xet gendi zamanı me kurmancı gerek em in devlemen bikini zengin bikini emna بسترانی که برنامه خلاص دکن حتی نیجاره کدن حتی نی 2 هفته تکرار ام هفته ببین ام بسترانی که حوالی احمد گوتنه تهانه درابن قیز و خورت برابن